Tuzlo mu rano ljetno popodne ili ljepota izbora. Dok ulicom od skvera prema Slatini idem, ispred mene momak zasukao jednu nogavicu, farmerica da mu tetovaža bude na očima prolaznica i prolaznika. Golub se odmara iznad jale na električnoj žici, misli valjda šta li mu daleki rođak Jonathan Livingston radi. Jede miješani sladoled iz automata i osjećam posve malu nelagodu dok pored mene prolazi lijepa djevojka s maramom na glavi. Mislim, sigurno posti, a ja sladoled ližem. Tako si izabrao, Nihade, znaš da tebi ne smeta kad neko jede, a ti postiš, sam sebe ubjeđujem. Sutra ću izabrati da postim, lijepo je kad čovjek može sam izabrati i nikoga ni na šta ne tjera i ne ubjeđuje da treba ovako